Bueno, arrasteon. Hasiera emango dutzugu 2025eko Uztarrileko ohiko osoko bilkurari. Lehenengo puntue, 2024ko abenduaren 19ko osoko bilkuraren bideoaktaren onespena, hala badagokio, aprobación si procede de la videoacta de la sesión plenaria de 19 de diciembre de 2024. Eso ere esateko, ez? Ekarpenik ez dagoenez, akta onartutzat ematen da. Bigarren puntue, 6.574/2024 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena, omisio eragozpenari buruzkoa. Expediente 6.574/2024, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de omisión de reparo. Alberto Ealo Ogasun zinegotziak azalpen txiki bat emango dau. Arrastion danoi. Presero Espainia S.A.ren 2024ko azaroan eta abenduan egindako lanei dagozkien fakturen gastua onartzea 93.005 euro eta 60 zentimokoa eta kontuhartzaileak egindako eragozpenak kentzea. 2024ko urritik OHL enpresak bere garaian aurkeztutako rekurtsoaren ebazpenaren zain jarraitzen dugu. Galdakaoko udaleko kontratazio saila Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen inguruko rekurtsoen administrazio organikoarekin OARK harremanetan jarri da prozeduraren egungo egoera ezagutzeko. Eta esan die, ziurrenik otsailaren 15erako ebatzita egongo dela errekurtsoa. Hauxe da daukagun azken informazioa. Eskerrik asko. Azalpen entzun da, eztabaida erpaztuko gara, osoak, Osasun Herria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu, bozkatu ingo gu. Bozkatuko dugu aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa, Auzoak alde, Osasun Herria alde, PSE abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu alde, hortaz, proposamena onartzen da. Hurrengo puntue, 3. 5.991/2024 espedientea, herritarrak alkatetza informazio batzordean irizpena, Galdakaoko bake epaia hautatzeko. Expediente 5.491/2024, dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía Alcaldía para la elección de juez o jueza de paz de Galdakao. Urduen, Maite Arandia parte hartze zinegotziak eta batzordeko lehendakariak azalpenak emango dauz. Arratsalde on guztioi. Bake epailea hautatzeko dagokio prozedura egin ondoren. Legez eskatzen den bezala eta espedientean bertan jasota dagoenez Galdakaoko bake epaile titularra izendatzeko proposamena aurkezten dugu. Onartu ondoren Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Gobernu Salara bidaliko da benetan izendatzeko. Udaleko osoko bilkuraren eskumena da bake epaileari eta haren ordezkoaren proposamenak egitea. Legezko baldintza betetzen dituzte eta hala eskatzen duten pertsonen artean egiten da aukeraketa. 4 urterako proposatzen da, gainera bake epaileen araudian gure kasua den bezala honako hau esaten da. Udalak bake epaile titularraren proposamena bakarrik egiten badu, ordezkoa sartu gabe gobernu salak zuzenean izendatuko du ordezkoa. Ez gehiago. Eztabaida erpaztuko gara, osoak, Osasun Herria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu, bozkatu ingo gu. Bozkatuko dugu aldeko botoak,
Vale. Denok alde, proposamena onartzen da. Urrengo puntua, laugarrena, 6.684/2024 espedientea, Gazteria, Kultura, Kirola eta Jaietako informazio batzorden irizpena, Galdakaoko auzoetako jaiak antolatzeko diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzeko. Expediente 6.684/2024, dictamen de la Comisión Informativa de Juventud, Cultura, Deporte y Fiestas para la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a facilitar la organización de las fiestas de barrios de Galdakao. Orden amets iturbe zinegotziak, jaietako zinegotziak azalpenak emango dauz. Gaur udalbatza honetara dakargu auzoetako jaietako diru laguntzen oinarri arautzaileak. Helburua da Galdakaoko auzoetako jaiak antolatzeko laguntzak norgehiagoka bidez emateko prozedura orokorra onartzea. Diru laguntza hauek auzo ezberdinetako ekintzak eta jai programa garatzeko izango dira. Guztira 50.000 euro egongo direz. Eztabaidara pasatuko gara, auzoak, Osasun Lorria, Alderdi Sozialista, Víctor. Vale, eskerrik asko. Bueno, nosotros con relación a este punto sí que queremos valorar o poner en valor el esfuerzo tanto técnico como político que supone pues establecer estas bases y pasar de lo que venía siendo una subvención o unas subvenciones nominativas a unas subvenciones por concurrencia competitiva. O sea, ese valor sí que, ese esfuerzo, perdón, sí que lo ponemos en valor. Es cierto también que nos parece que el ayuntamiento va a tener que tener presente que ese esfuerzo a partir de ahora también lo van a tener que hacer las asociaciones potencialmente beneficiadas por estas subvenciones. Por lo tanto, bueno, sí que esperamos un acompañamiento o una ayuda, un asesoramiento a las asociaciones que así lo necesiten para poder adaptarse o poder hacer frente a este cambio de método. Y por último, por otro lado, nosotros sí que discrepamos en las bases con los criterios de valoración o de puntuación que se han establecido. Nosotros no compartimos el enfoque en algunos casos, lo habríamos hecho de otra manera, habríamos establecido pues, otro peso relativo de unas cuestiones con respecto a otras, ¿no? A la hora de darles ese peso en la puntuación, habríamos, pues, como digo, habríamos establecido otro enfoque o otro tipo de prioridades, por decirlo de alguna manera, y es por esa razón por la que el sentido de nuestro voto va a ser la abstención. Eskerrik asko. Euskal Herria Jeltzalea. Euskal Herria Bildu. Bueno, oinarri arautzaile hauek irizpide objektiboetan oinarrituta daude eta auzo guztientzako berdinak izango dira. Badakigu eta Victorrek esan du aldaketa adierazgarriak egongo direla, kezkak bebai sortu aldirez, baina horretarako arlo politikotik zein teknikotik ateak zabalik dituzte jai batzorde guztiak, zalantzak, kezkak eta laguntza behar badute, hemen aurkituko gaituzte. Gainera, eurekin bildu gara jada, azaldu dizkiegu irizpideak, hausnartu dugu, berba egin dugu prozeduraz, eta gogoratzearren legez konkurrentziazko diru laguntzak izan behar dira ohikoak gure udaletan eta gure instituzioetan, eta bide hori hasi gendun orain dela urte batzuk, adibidez, berdintasun arloko diru laguntzekin, oraingoan tokatzen zaigu jaietako diru laguntzei, baina ziur apurka beste hainbat arlo prozesu hau martxan jarriko dutela eta egokitzapen hau egingo dutela. Bestalde, nik bai azpimarratu nahiko nuke oinarri arautzaile hauek inklusiboak direla eta Galdakaon dagoen errealitatean hitzari erantzuten diotela. Herrian errealitate ezberdinak ditugu eta horretan oinarrituta sortu dugu irizpide hauek.
Irizpideen artean, genero ikuspegia, kulturartekotasuna, euskara, edota inklusioari erreferentzia egiten dioten irizpideak dauz. Jai ereduetan, balore eta transmisio, baloreen transmisioa eta aukera berdintasuna eta kolektibo ezberdinetarako aukerak sustatzeko helburuekin egindakoak. Orduan, hau da orain arte gure doan esan. Bigarren txanda, osoak, Euskal Herria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Bozkatu ingo gu. Bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak alde, Euskal Herria alde, PSE abstentzioa, EJ abstentzioa, EH Bildu alde, hortaz proposamena onartzen da. Bosgarren puntue, urgentziagatik gai zerrendan sartzeko berrestea izango zen, 1389/2019 espedientea, lore zaintza zerbitzuaren kontratua, horren inguruko luzapena. Azalpena entzungo da. El siguiente punto, el quinto, sería la ratificación de la inclusión del siguiente punto por urgencia en el orden del día, expediente 1389/2019, contrato de servicios de jardinería, y sería, para un tema de prórroga, eta zierre egiraun iregintza zinegotziak azalpenak emango dauz. Eskerrik asko, arrastiondan hori. Urtarrilaren 20ko lurralde batzorde informatiboan azaldu bezala, 2021ko urtarrilaren 7an udalbatza honek parkeak, lorategi eremuak, estratetako alboko espondak eta zuhaitzak mantentzeko kontserbazio zerbitzuaren kontratua onartu zuen. Hasiera, akta formalizatu egiten den lehenengo egunetik hasita 4 urteko iraupena zuen kontratuak. Horrez gain, kontratu urtebetez luzatu daitekela adierazten zen, baina 5 urte baino gehiagoko iraupena ezin zitzaion eman. Beraz, 2021ko otsailaren batean, hasiera eman zitzaionez, 2025ko otsailaren batean bukatu egiten da, eta urte bateko luzapena erabiltzea onartu dezake udalbatza honek. Horregaitik gaur, urgentziazko puntu bezala onartzea eskatzen diogu udalbatza honi, bertan debatitu ahal izateko eta beharrezkoa bada luzapena onartu ahal izateko kontratu berria indarrean dagoen egunerarte. Eskerrik asko. Azalpen entzuna, bozkatuko gu, urgentzia sartzea edo ez. Urgentzia bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Auzoak alde, Euskal Herria alde, PSE abstentzioa, EJ abstentzioa, EH Bildu alde. Hortaz, puntua presazkoa dela onartu da eta gai ordenean sartzen da. Orduan oin bai, 6. puntua, puntuaren txertaketa onartuta, 1389/2019 espedientea, alkatetzaren proposamena Galdakaoko parkeak, lorategi eremuak, espondak eta zuhaitzak kontserbatzeko eta mantentzeko kontratua luzatzeko. Expediente 1389/2019, propuesta de alcaldía para la prórroga del contrato de conservación, mantenimiento de parques, zonas jardinadas, taludes y arbolado en Galdakao. Azalpena lehen emonda basierrek, arrazoia, beraz, eztabaidara pastuko gara. Osoak, Euskal Herria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Argitzeko prorroga, bai? Argitzeko prorrogaren iraupena. Indarrean jarri nahi dugun lorazaintza kontratu berriaren lizitazioa 2024ko urriko udalbatzan adostu zen. Horretarako, dagokion iragarkia argitaratu zen Europar Batasunaren aldizkari ofizialean eta Galdakoko udalaren kontratatzailaren profilean. 35 egun naturaleko epea eman zen eskaintzak aurkezteko, lizitazio iragarkia Europar Batasuneko argitaren bulegora bidali eta hurrengo egunetik aurrera proposamenak aurkezteko epea zabaldu zen. Hortik aurrera kontratazio mailaren eta teknikarien lana hasi zen.
Atxoko kontratazio mailan, atxo bertan, urtarrian 29koan, prozeduraren azken gutuna sala zabaldu zen. Ondorioz, teknikariek beraien txostenak egiten dituztenean, enpresa irabazlea zein den jakingo dugu eta udalbatza honetara ekarriko dugu adjudikazioa onartu ahal izateko. Hori, otsaileko udalbatzan izango da eta hortik aurrera enpresek epea izango dute beharrezko dokumentazioa aurkezteko edo alegazioak egiteko. Behin dokumentazioa aurkeztuta, hasierako akta sinatu beharko da eta dena ondo badoa, orduan egongo da indarrean kontratu berria. Gure proposamena, ordura arte indarrean dagoen zerbitzuaren luzapena onartzea litzateke. Hau da, proposamenean jartzen duen bezala. Luzapen honen iraupena 2025ko otsailaren batetik gaur egun lizitatzen ari den zerbitzuaren kontratu berria formalizatu eta gauzatzen hasi artekoa izango da. Eta inola ere ez da urtebete baino luzeagoa izango. Eskerrik asko. Vale. Ez da beharrezkoan. Bozkatu ingo. Bozkatuko dugu aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa, auzoak bai, Usansolo Herria bai, PSE abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu alde. Hortaz, proposamena onartzen da. Hurrengo puntue, 7. Eusko Alderdi Jeltzalea PNV udaltaldearen mozioa Bizkaiko udalerri lagunkoien sareari atxikitzeko. Moción del Grupo Municipal EAJ-PNV para la adhesión a la red de municipios amigables de Bizkaia. Ez da iklarak azalpenak emongo dauz. Eskerrik asko, Arrastiondan hori. Actualmente la mayoría de las personas de Vizcaya, en Vizcaya pueden aspirar a vivir más de 80 años. Una vida más larga es un recurso extremadamente valioso que otorga la oportunidad de repensar no solo cómo vivir la vejez, sino cómo podría desarrollarse toda nuestra vida. En este sentido, el objetivo del proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores es ayudar a los municipios a mirarse desde la perspectiva de las personas mayores, a fin de identificar en qué aspectos y de qué manera pueden ser más amigables con las mismas. Municipios como Basauri, Guecho, Abadiño y Durango, entre otros, ya forman parte de la red de municipios amigables con las personas mayores. La Diputación Foral de Vizcaya subvenciona los proyectos de las entidades locales que contribuyan a hacer de Vizcaya un territorio idóneo para envejecer. Estas ayudas van destinadas a proyectos de entidades locales a efectos de impulsar en el territorio el proyecto de ciudades amigables basado en la metodología de la Organización Mundial de la Salud. Solicitamos, por tanto, la adhesión del Ayuntamiento de Galdakao a la red de los municipios amigables de Vizcaya con el objetivo de realizar la diagnosis y puesta en marcha del proyecto y acciones que aborden de manera integral los elementos que afectan al día a día a nuestras personas mayores, haciendo hincapié en aspectos tan importantes como los espacios, la accesibilidad, la seguridad y el transporte. Eskerrik asko. Hala, eztabaidara pasatuko gara. Osoak, Usansolo Herria, Alderdi Sozialista, bai, bera. Galdakao ya ofrece una variedad de programas y servicios para las personas mayores, como el programa de dinamización o el programa Saindus. Estos servicios son un buen punto de partida, pero la adhesión a la red permitiría a Galdakao acceder a recursos y conocimientos adicionales para la mejora aún más de la calidad de vida de nuestros mayores. La adhesión a la red es un compromiso del municipio con el envejecimiento activo y la mejora de la calidad de la vida de las personas mayores. Esto puede traer un impacto positivo en la imagen del municipio y en su capacidad para atraer nuevas inversiones. Eusko Alderdi Jeltzalea, bai, Alfredo. Arrastiondan hori. En 2020 caducó el Plan Estratégico de Personas Mayores llevado a cabo por el Área de Acción Social de este Ayuntamiento desde 2014. Un plan con una visión de 6 años y cuyo punto de partida fue una primera diagnosis de la situación de las personas mayores en Galdakao y que contemplaba, entre otras cuestiones,
el desarrollo de estructuras de participación de las personas mayores a través de su involucración en el entorno social y cuyo objetivo principal ha sido el de la mejora y promoción de servicios destinados al envejecimiento activo y donde ya se hacía referencia al estudio de necesidades de movilidad y mobiliario urbano y a la importancia de un Galdakao amigable con las personas mayores desde una perspectiva participativa. A 1 de enero del año pasado, el porcentaje de mayores de 65 años en Galdakao era de 25,90%. Y un dato a tener muy en cuenta a la hora de diseñar estrategias dirigidas a nuestras personas mayores. Y en este sentido, EAJ-PNV hemos querido traer a este pleno esta moción que ha comentado antes mi compañera. Una moción en la que proponemos a este equipo de gobierno el seguir trabajando con acciones concretas en las líneas antes referidas para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de nuestro municipio. La adhesión de Galdakao a la red de entornos amigables para las personas mayores es un paso más en este trabajo y cuyo objetivo sería, entre otros, dar respuesta a las limitaciones a la integración social y comunitaria desde una perspectiva comunitaria, además de desarrollar un proyecto innovador con un alto impacto tanto en la forma de trabajar del ayuntamiento, así como en la ciudadanía. Una comunidad amigable con las personas mayores es un lugar que adapta los servicios y estructuras físicas para ser más inclusivo y se ajusta activamente a las necesidades de su población para mejorar la calidad de vida de estas cuando envejecen. Las prácticas amigables con las personas mayores reconocen que existe una gran diversidad en la capacidad y las circunstancias de los adultos mayores. Así, anticipan y responden a sus necesidades y preferencias de manera equitativa, respetan las decisiones y elecciones de las personas mayores y protegen a los más vulnerables. Porque además de esta adhesión a la red de entornos amigables que pretendemos ahora impulsar, hay otro objetivo que quizás no es tan evidente como poner en marcha diferentes iniciativas, pero es bastante relevante a la hora de poner en marcha esta red. Un objetivo, además, que tiene visos de convertirse de aquí a un futuro no muy lejano en una verdadera lacra, ¿no? Hablamos de la soledad no deseada en las personas mayores. Esta adhesión a la red Euskadi Lagunkoia es una herramienta de primer orden para detectar esos casos de soledad no deseada a los que me acabo de referir y tomar medidas por parte de las administraciones locales como la nuestra. En la red, además, se comparten las buenas prácticas que se han ideado para un lugar, de forma que la propuesta pueda ser replicada o adoptada en otros municipios. Beraz, EAJ-PNV alderdian oso garrantzitsua iruditzen zaigu Galdakao Euskadi Lagunkoia ingurune lagunkoien sareari atxikitzea. Ekimen hori Eusko Jaurlaritza sustatu du eta helburu nagusia adinekoen eta oro har herritarren parte hartzea sustatzea. Euskadiko udalerrietako auzoak eta inguruneak hobetzeko. 94 udalerri ditu atxikita eta horietatik 26 Gipuzkoak dira. 36 Bizkaikoak, besteak beste Basauri, Arrigorriaga, Ondarroa, Durango eta 22 Arabakoak dira. Azkenik, zuek oraindik egin izan ezean, Euskadi Lagunkoia sareari buruzko webgunea aztertzera gonbidatzen zaituztet. Webgune berean agertzen diren ekimenak benetako oso interesgarria dira. Besterik gabe. Euskal Herria Bildu. Garrantzitsua iruditzen zaigu adinekoekiko kezka. Haien premiak ulertzen dituztelako eta udal politiketatik aurre egiten dietelako. Kezka hori EAJ-rekin partekatzen dugu. Zahartzearen errealitatea gauza bada. Galdakaon, Eustaten, esan duzun bezala, Alfredo esan du bezala, 65 urtetik gorako biztanleak Galdakaon dekogu 125 eta 80 dira. Era berean, bat gatoz zahartze aktibo eta osasungarriaren konzeptuarekin. Izan ere, zahartze prozesuan bizi kalitatea eta ongizatea hobetzeko
Osasun, parte hartze, segurtasun eta gaitasun funtzionalari eusteko aukerak behar dira. Eta era berean, bat gatoz 2013ko Dublingo adierazpenaren espirituarekin. Hiri eta komunitate lagunkoei buruzkoa, pertsona guztiekin, batez ere adinekoekin. Gero gure aldetik, udalerriaren eta komunitatearen ikuspegi integral eta inklusibo baterantz bideratuta dagoen guztia funtsezkoa iruditzen zaigu. Beste alde batetik, eta EAJaren mozioa planteatzen duen galderari erantzuteko ibilbide analitikoa egin dugu. Lehenik eta behin, hiri adizkidetsuen proiektua berrikusi dugu. Dokumentuak irakurri ditugu eta proiektuak hori abian jartzeko gida zehatza egin dugu. Eta webean bebai ikusita dekogu. Gida horretan garatu beharreko faseak azaltzen dira. Diagnostikoko fase bat, inkesta eta eztabaida taldeak erabiliz. Azterketako bigarren fase bat eta prozesu horretatik eratorritako ekintzak abian jartzeko beste bat. Era berean, hiri lagunkoien prozesuan inplikatutako pertsonekin hitz egin dugu. Adinekoekin eta profesionalekin proiektu horri buruz dituzten iritziak jasoz. Auzotik Galdako proiektua nolakoa den eta hiri lagunkoien proiektuarekin alderatzeko beste proiektu batzuk azaldu dizkiegu. Gure botoa ulertzeko horren esanahia azalduko dut. Esan dudan bezala martxan dugu Auzotik Galdako proiektua. Galdakaoko zonalde eta auzoetan garapen integrala bultzatzeko pentsatuta dago proiektu hau. Horretarako, Galdakao banatu den 6 eremuen diagnostikoa egin da. 3., 4., 5. eta 6. eremuetako diagnostikoen zirriborroak datorren astean hasiko dira talde eragilei aurkezten. Diagnostikoak datuak biltzeko eta aztertzeko hainbat kategoria ditu. Hori gure gobernu planaren ardatz nagusien arabera egiten ari da. Hau da, Galdakaon bizitza erosoa, osasuntsua eta betea izatea. Beraz, ardatz horien arabera planteatu ziren inkesta eta tailerrak. Eta horietan ditugun indargunei eta ahuleziei edo hutsunei buruzko datuak bildu dira. Halaber, ibilbideak ere egin genituen hirigintza, irisgarritasun, mugikortasun edo bestelako elementuak identifikatzeko. Beraz, datu kuantitatiboak eta kualitatiboak bildu ditugu eta analizatuta daude. Horri esker, nolabaiteko ziurtasunez jakin dezakegu zer gertatzen ari den eremu bakoitzean eta baita alderatzen ere. Gainera, aztergai dugun adin tarteari dagokionez. Honako hau esan dezakegu. 65 urtetik gorakoen talde eragileetako parte hartzeari dagokionez, Auzotik Galdako honako hauek ditugu hurbilketa gisa. Lehenengo eremuan 25%koa izan da. 2. eremuan 17%koa. 3. eremuan 25%koa. 4. eremuan 30%koa. 5. eremuan 25%koa. Eta 6. eremuan 15%koa. Adineko pertsonen laginari dagokionez, inkestan eta tailerretan, 3., 4., 5. eta 6. eremuetan, 60 urtetik aurrera eginda laginketa. Eta lehenengo eta 2. eremuetako laginketa 65 urtetik aurrera eginda. Lehenengo eremuan 22%, 2. eremua 25%, 3. eremua 43%, 4. eremua 17%, 5. eremua 49% eta 6. eremua 51%.
Egindako inkestaren fidegarritasun mailari dagokionez, 85% konfidantza maila eta 6,61% lagin akatsa ditugu. Gero, hiri lagunkoien gidako azterketa kategoriak auzotik Galdakao diagnostikokoekin alderatzen baditugu, honako hau ikusiko dugu. Adibidez, hiri lagunkoietan 8 azterketa eremu ditu. Aire zabaleko espazioak eta erakinak, garraioa, etxebizitza, partaidetza eta gizarte ehuna, errespetua eta inklusioa, herritarren parte hartzea eta enplegua, komunikazioa eta informazioa eta gizarte eta osasun zerbitzuak. Auzotik Galdakao, azterketa kategoria gobernu planaren 3 ardatzetan sartuta daude. Eta dekogu, bizitza erosoan, irisgarritasuna, hiri altzariak, mantentze lanak, mugikortasuna, hirigintza eta etxe bizitza. Bizitza osasuntsuan dekogu, ingurumena eta paisaia, azpiegitura eta energia, garbitasuna eta osasungarritasuna, jarduera osasungarriak. Eta bizitza osoan dekogu, kultura jarduerak eta eskaintza, asoziazionismoa, euskara, adinekoak, kultura aniztasuna, parte hartzea, bizikidetza eta gizarte kohesioa, ekonomia eta kontsumoa, historia eta kultura ondarea, erakundeak, ekipamenduak eta zerbitzuak. Orduan, antzekoak dira. Ondorioz, diagnostiko berri bat egiteak aztertutako alderdi berberak azpimarratuz ez dut zentzuri. Nola nahi ere bildutako datu kuantitatiboetara joz gero, uste dugu datu horiek gehiago analizatu ditzakegula eta azterketa adinekoen taldean zentratu. Eta hori egitea interesgarria izan daiteke, Galdakaon ditugun adinekoen 100% kontuan hartuta. Zabalik gaude adinekoen kolektiboan arreta jartzeko, are gehiago, aldunditik ateratzen diren laguntza berrikusteko, kolektibo horren inguruan jarduten jarraitzeko mozioaren espiritua jasoz. Azaldutako arrazoi guztiengatik gure botoa ezezkoa izango da. Bigarren txanda, osoak, Sonsolorria, Alderdi Sozialista, Alderdi Jeltzalea, Klara. Gure mozioaren helburua gure udalerriko adinekoen bizikalitatea hobetzea da. Gure adinekoen ongizatea zainduz eta haien ahalduntzea bultzatuz. Queremos que Galdakao resulte más amigable proporcionando entornos y recursos que permitan envejecer de manera saludable, facilitando así el bienestar de todas las personas. Para ello es importante la mejora del bienestar físico, social y mental, asimilando otras formas de hacer donde las personas mayores sean protagonistas a la hora de poner en marcha infraestructuras, servicios y proyectos adoptando una visión mucho más integradora y acorde a sus necesidades. En conclusión, un Galdakao amigable con las personas mayores es un Galdakao donde las políticas, los servicios, los entornos y las estructuras provean sostén y faciliten el envejecimiento activo y donde se logren adaptar los servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades. Euskal Herria Bildu. Bakarrik bukatzeko. O sea, estamos totalmente de acuerdo con que el objetivo es intentar hacer un Galdakao mucho más accesible, más inclusivo y demás. Ese es nuestro objetivo. De ahí que en el plan de gobierno, como he dicho, tenemos esos 3 grandes ejes. No solamente eso, sino que además creo que he explicado el proyecto Auzotik Galdakao cubre todo el espectro, de momento todo el espectro de aspectos que el proyecto Ciudades Amigables parece tener, ¿no? De esa comparativa.
Entonces, por eso nos parece que hemos de seguir dentro de este proyecto, porque a través de él no solamente llegamos a las personas mayores, sino que llegamos a toda la ciudadanía, porque está pensado precisamente para tener esa dimensión comunitaria, ¿no? Y está pensado precisamente para impulsar todo el proceso y todos otros procesos que se están llevando a cabo dentro de este pueblo, irlos orientando desde esa dimensión comunitaria y conseguir ese bienestar para todas las personas de nuestro pueblo. Por eso insistimos en que, dado que de esa comparativa y de todos los datos que hemos aportado, donde realmente hay un porcentaje de personas que están las personas mayores, estamos suficientemente reflejadas, y además tenemos ese compromiso, que queremos tener ese compromiso con las personas mayores, y creemos que de esos datos nosotros podemos incluso profundizar aún más, ¿no? Porque hablamos de personas mayores como un bloque homogéneo, pero no es un bloque homogéneo. Dentro de las personas mayores encontramos no solamente bloques diferentes en función de edades, sino además en función de distintas necesidades. Entonces, nosotros creemos que con los datos que hemos recogido es posible que podamos ir cruzando distintas variables e intentar profundizar aún más en este colectivo que es muy amplio dentro de nuestro pueblo. Ezer gehiago. Eztabaida amaiturik, bozkatu egingo dugu. Bai, bozkatuko dugu. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Auzoak kontra, Usansolo Herria kontra, PS alde, EAJ alde, EH Bildu kontra, beraz, mozioa ez da onartzen. Zortzigarren puntue, 6.527/2024 espedientea, 2024ko ekitaldiko aurrekontuaren laugarren hiruhilekoaren exekuzioaren berri ematea, expediente 6.527/2024, dar cuenta de la ejecución del cuarto trimestre del presupuesto del ejercicio 2024, bederatzigarrena, 6.515/2024 espedientea, 2024ko ekitaldiko 14. kreditu aldaketaren berri ematea, expediente 6.515/2024, dar cuenta de la modificación de crédito número 14 del ejercicio 2024, amargarren puntue, 6.652/2024 espedientea, 2024ko ekitaldiko 15. kreditu aldaketaren berri ematea, expediente 6.652/2024, dar cuenta de la modificación de crédito número 15 del ejercicio 2024, amaikagarren puntue, 2024ko abenduaren 11-tik 2025ko urtarriaren 21 arte emandako alkatetza dekerretuen eta zinegotzi delegatuen ebazpenen kontu ematea, dar cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de concejalías delegadas dictados desde el 11 de diciembre de 2024 hasta el 21 de enero de 2025, eta amabigarren puntua galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Galderarik, eskaerarik? Ez badago zabe hau, bukatuta emango dugu gaurko osoko bilkura.